برنامج برچو هجر کجروتی دینو مرغنا اجر برچوتی خطر لا دبی بکتر جرتی خلال تاته لچو الجنتی برتا دیني في خام يادات همور رديسو تو وين فكات الحمد لله هم دلمي تاتي يقنو برتن برفول درتي غيسان وبانا فري خالقات ونين جوا ما دقيا إخوتي سنو مامنا بقايا خوتي ولدا في دبين كبابة تغلتي هم بايزو زتي أتما ميزاني أبا فرجالا برتوني ديني بسم الله الحمد لله خما الدماني أبا فرجالا يوني لك أمني ومدى لك كويسي إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو هردفتو تخيلنا قالي قاري خن تورا غرغرا تيسني تورا خنان نوردفا جرتن نغين ربي بك جرتنتي سيرتي اجراتو ان شاء الله تعالى سغنتا تينا فتا فرتمي في تربفا غاوي في ديسا كبني ديانه جرا هنگا دوما سغنتا تيناتي نفارك ترتن ابدي غدو قبنا ان شاء الله تعالى سغنتا تنرا واحد دوني هبتن نبرتن جنة ابدي قبنا اسني سسمان نفانا ترا اسني جچات ان شاء الله تعالى خرا غافي تينا جينا yeroo hundaa'u gaafiin dura keessummeessinuu gaafii obboleeyyan keenya khadiiraatiin arra immoo gaafii obboleeyyan keenya kan dubartootaatti irraa eegalla inshaallah taala khara gaafii asumaan ceena inshaallah imoon injirtu jimbo imoon injirtu san hoggaan an bira jirre sheekha hoo barbaadadha guyyaan an bira jiru imoon indaleeytu akkasii wadda inshaallah guyyaan bira dhufeesti isini godhuufiin imoo cufa akkasin na beeka hayyee khara gaafii haa ceenu رحمة الله وبركاته قابين تي وراني زنا ولد دلغاني نكاي ولد أتان نكاي نساني يو إلمون قرأت نفين هنتا يمو هنتا يجتاني أدان نامباني بكتنا الرب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دران درسيق بلين بقرب بين نجاه سبحانه وتعالى ولت نديبسه obboleeyyin teenya waan jettu nama gartee zinaa wali godhee badii walitti dalagee akkasumatti odoo ilmoon itti nafin tanaafuu namni tokko gartee badii wali godhanii zinaa gartee badii wali dalaganii jechuu odoo ulfiitti nafin gartee nikaanni hidhamaa ta'e jettu ulfiyooti ittihaaf islaa'uun kaan hin hidhamu eega deeyse booda yookaan eega dhalte booda jari lachuu toobatee eega siin kaan godhama ammoo inni irra guddaa gartee fidee takka namni kun gartee shamaranii zineerumanii kanuma tatta'an dhiirtiin fuutu kana tatta'an zinaadharra saaxilaman hedduu zinaadhaaf namni saaxilamu warra gartee numa dalaganna jee usee taa'ee dalagatu walaa bikka fedhe haa jiraatu ندلغنا أما إجا قدين قبطن أما اختلاطا ديسن إرغودا أكثر هركيسا قلتمي شن نمني قرتي بدي رجل هركيسا قلتمي شن وتين ولا لمان عالمني مسلمة ولا لما خيساو بدي قرتي قدو هدو قرتي تهلاخا مجرو تنافو ربي سبحانه وتعالى نوها قرقارو ملي دبين هدو قرتي نما ناسستي قافين رفتو إرغودان تنوان تادف نمنت انتلي نيوبتوان من نقول تجيب namni beektaa osoo akka rasuulli jiru sallallahu alaihi wasallam bultii horatee nagayaan karaa qaxxaamuraa deeme namni badiin dilan akkatti hin baay'attu hangaan mana kana jaaree akkanatti akkas ta'e akkasi fuudhuu osuma juu asii dalagaa isiilleen akkasuma yaa obboleessoo qaba qabaan olina dubbiin beektaa akkuma barjeessanii sheekha gurbaadhaa waan jeen waa lamaa fuula siree horka takkaa badii dalaguu jiraachuu kee ameenya yookaan badii qabaachuu yookaan nama dadhabaa ta'uu keetiitu fuula dhiisuu keetirraa nama mul'ataa jira namoonni keenya qaamaa kun hin dadhabne fuudhuu ni danda'an niisni fedhan walaakin ala waan jiranii jiran sodaachuu qaba namni mana fi kabaruu saniif duraatii guu hin qabdan mana asii jaarrannee bultii horannoo seettanii mana keessan kabaruu duraatii guu jirtan fuudhaaf bala isii rabbi isin laaffise dubri islaamaa dila kanaa jira hayyee kara gaafii itti aantu jenna barakatu gaafiin kiyya akka jedha dhiifa manaaf godhaa jedha namoonni jechuun fincaan namaa kana akka qorichaatti itti fayyadaman
fincaan maamma nama irraa ba'u kana akka qorichaatti fayyadamanii qoricha dhibee simbiraa tahaa jedhanii hin dhugani. Akkasuma namni rakkina mataa qabu namni yeroo baay'ee mataan isaanii dhukkubus isa yoo dhugee irraa hin wayyaa jedhanii itti fayyadaman. Inni kun akka shari'aatti akkamiin laallama waan jedhu qaba. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettiin teenya waan jettu namni gartee dhibdee adda addaa qabu dhibdee mataa dhukkubuu dhibdee gartee dhukkuba shimbirroo jedhanii dhukkuba tiruu gartee dhukkuba gartee tiruuti. Dhukkuba tiruu kana uummanni keenya dhukkuba shimbirroo jedhan. Idan dhukkuba kanaaf gartee fincaan namaa qoricha godhanii warra fayyadamuu jira. Kayfa al-amru dubbeen tun. Ikhwaanii fincaan dura najisa. Fincaan najisa. Wanni najisaa takka dawaan taatu. Fincaan haraam. ما جعل الله الشفاء أمتي في الحرام تجري. نعم واقرت دواء أمتك يا حرام كيف تنقوني جي رسول الله الإسلامي أراكين حرام نما قران دقو وراكين دقون دوركا فينشان نما نجيسا خرئيتي في خلوني في خقالامو طهارة وانت كنقب إذن فينشان نما أبدا دوانتو أكوبة ملي أكوبة فيروس مهيك أكوبة رويدا دويته هذا لا يجوز وريغرتي قوريتشا وانا كنا قوريتشا جي غرتي ما يزبو امته هذا كان بين امته وان تكرام بين تنافو انكم حرامي يوتي غرتي فينچان كدو فينچان غالات كدو كوبا ما يتيسو دو كوبا دادا دي دوا فينچان غالات رسول الله الاسلامي هيزبي حتى ساينتستون ني غرتي يرو غبابدو ترغياني دو كوبا ايتا ما يتيسو كنا فينچان غالا ملي فيزو يرولي غلن أنا أبو فينشان قالا يدو دوادا فينشان قالا فادوك ودو فياك عبد الله دوك كراسي آسي جديدة تسديبس أنا أبو فينشان نما نجيسني كرتي خانو مقالا سوالي دي بيلا غني خرخنا ججردني سيا مالي فينشان نما خطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المالي أحمد جرجرتو بقى جراتي ورمي عمل فكاتي ما شاء الله بقى جرات تنقى ربي سمبرا جراتو أجاي بقى يرون أركسي قبتي قصدي سودي دي جرتي في الراس دي بنفي وياه خرجا في تيانتو جن إن شاء الله تعالى ورا مر سلامتان وقرأ المالي ورحمة الله وبركاته. أستاذ غافين كما غافين كي سكن جتي أبان كي كم بدينا تكين يرانا قدسي حق أمان رقبة حق أبو ماتمو حق أمان رقبة غافين كي إني لما فان صلاة الليل في صلاة الدعاء guyyaa tokko dhiisaa guyyaa tokko salaatuun danda'ama. Gaafi kiyyaa inni sadaffaa namni tokko hammama waggaa seenee dhiqatu qaama dhiqatu waggaa ta'e yeroo sanitti yoo kan salaanni ga'u ta'e fooxama san marxifatee odu'ata fooxaa marxifatee odu'atuun sun akkamitti ilaalama. Gaafi kiyyaa inni arfaffaan waggaa salaanni ga'e tokko biyya arabaa kanatti hammamumatti dhiqatanii hammama keessatti dhaabbatanii salaataaf odu'atuun kun akkamitti ilaalama. Gaafi afur bikka takka gisee kannetan sammuu garteetti seef goonutun koni jabaatti. Gaafin duraamaan jettu waa'ee salaata leeyliiti. Salaata leeyliitii fi salaatu duhaa gaafa gariin salaataa gaafa garii garteen hin dhiisaadha. Salaatu leeyliin guyya tokko salaatanii guyya tokko hin dhiisan salaatu leeyli jechuudha. Salaata duhaa faa salaattee yoo dhiifte garuu immoo salaatuun bareeda. Salaatu duhaa immoo yaa Abdallah laa takun misla fulaaniin jee rasuula islaami. Tanaafuu salaatu leeyli yoo eegalteen dhiisin san akkas. Gaafin itti aantu talamadaa abbaan biddeenaa kana guddisee akka abbaa kiyya kanalleetti haqa hangamta qabaadha. Si guddisuun haqa sirraa qabaa hanga abbaa kee kasi dhalee hin gehu. Yoo abbaan kee si dhaleellee si darbee deemellee abbaa kee kasi dhale san hin gehu akka feeteettu. Taafraffaa namni tokko gartee ammaamaa seenee fooxaa fi marachuu jettisa. Dhiqatee fooxaa maratee sanii godhachuu footuma sanii salaattuu akkasuma fakkaatti. Namni tokko ammaama seenee wanni gartee fooxaa wanni furdoota gartee fi marantaa na fakkaatti. Dhiira baantiinsa. Dhiirti gartee udu'achuu dura silaa'uu udu'atee qaama dhiqataa yoo immoo gartee qaama saalaa ka tokko taatee deebi'ee gartee udu'ataa fooxaa marxifatee udu'atee deemee huccuusaa uffatee salaatu dandeenya. Akkas gaafii afuraffaan agarreenitti. Ayyee gaafiin afuraffaalleen ayyee waluma fakkaatti deebitiin na fakkaatti. Kara gaafii itti aantuutti dabarre inshaallahu ta'ala. Gaafii irraa alhamdulillahi hedduu gaggabaabsitanii gaafattan
daqiiqaa takka bira tol kukkuttee gaafii 200 fi wayin dhufe gaa ji'a garee dubartootaatiin jechuudha hedduu heddummaatti haa ta'u garuu gaggabaabduudha warri dhedheereessitan boodumarra nu eeggattan inshaallahu ta'ala maaliif jennaan yeroo hedduu waliifnee jirra gaafii warra sekondii gaggabaabsee gaafatee deebisuuf jibbaatanii goona arrallee ta'irra gaggabaabduu qofa deebifna borullee akkasuma jechuun eega gaggabaabduu nu biraa dhumte booda karaa dheertuu dabarra inshaallah arra tolchitanii jirtan rabbi isin irraa jaalatu ammallee karaa gaafii itti aantu ceena ganaallee gaafiin teessan akkanuma ta'uu qabdi inshaallah rahmatullahi barakatuhu ustaaz gaafiin qaba gaafiin tiyyaas akkas jetti dibbeetumuu harkatumuu fi muuziqaa dhageeffatuun haraama erga ta'e manzumaawwan afaan amaariffaa tokkiin kan dibbeetumaa akkasumas harka dhayaa rabbii fi rasuula faarsantu jira isa dhageeffattuunoo akkamitti ilaalamaa jedha obboleeyyin tayyatu waan jettu dibbeetumuu harkatumuu gitaara dha'uu kun gartee hatta nashiidaatti illee wala sirba adda addaa wala sirba warraa isaa wala sirba maarree warra gartee nashiidaa gartee jihaadatti illee nama kaaftuu tasalaata nama kaaftuu akkuma kalee yennetti dibbee fi gartee gitaara qabaannaan muuziqaa wala nashiidaa wanni gartee manzuumaa afaan amaaraa ta dibbee fi maarree qabdu kulliin muuziqaa dha'i gidaaraan kilaasikaalaa yoo qabaatte akka muuziqaa laalamtii jawwanni waan rabbii jala qabsu takka kilaasikaalaa haa ta'uu muuziqaa haa ta'uu dibbee haa ta'uu ni takka illee jala deemuu hin qabdu leanna maaliif jennaan kilaasikaalaa fi gitaaraa fi kana cufa rasuulul islaam akeekee jira akka gartee meeshaa muuziqaa haraam taate waan jee layaatiyanna min aqwaami yastahilluuna alhiraa walhariir jee qawmun yastahilluuna alhiraa walhariir walma'aazif ma'aazifni gitaara qabii dibbee qabii waan afuufani qabii maasinko kulliif keessaa qabdi jechuudha santu haraam godha akkas warri baaroo dhageeffattan dhiisaa Alhamdulillah berkatu gafin kaba gafin tiya liwoni gitti abbaa kiyyaa fi haadha tiyya birri tiya nyaatu didan anarra dilii akkamtu jira mee ustaada keenya bakka tana fatwaan godha isin jira jechuun ani birri ergee fi waan fudhadhaadhin tiyyaa naa nyaachisu wagana nyaachisti yaa rabbi beeka yoon naan jedhe anarra dilii mee akkamtu jira isin jira baarakallaa fi kun jazaakallaa khayra ustaada keenya waan jettu obboleeyyin tayyatuun haadhaa fi abbaan kiyya kun waytaan birriitti ergee teenyaa'uun waa nyaachisu jedhanii didanii ani dilii maaltu narra jiraadha haadha abbaa ajaa'ibaati warra imaana qabu warra rabbi bololotiin darbiin ka ijoolleechi ergatanii ka intala dubraa wayta gartee isiin nikaana godhi jetteen dura maallaqa ergi jo ka nikaa godhuu didu warra akkasiillee rabbi haa qajeelchu musiibaa ajaa'ibaati kun immoo obboleeyyin teenya waan jettu teenyaa'uun waa nyaachisu jedhanii didanii akkami ati jetteeni sirran jiru ergiteef yoo akkasi didan ani anu si nyaadhu kee wali qabadhu wanni biraan jirtu yoommoo maaliif akka didan taate qorachuu qabda sitti aara qabammoo akkamii yoo sitti aara qaban araarsuu qabda yoommoo wanni ati daleetituun haraamii kaa amanan taate amansiisuu qabda akkasi bagasiidhi akkasi kara gaafii itti aantu ceena inshaallahu ta'ala warahmatullahi wabarakatuhu gaafin qaba gaafin kiyya akkana jetti qayyi godhatan kun jechuudha haraama moo halaala qayyi jechuun muka ibiddatti kaayanii diimeffatanii kana jechuudha salaatuun hoo tayaan moo hin tayuuni akkami moo akkuma qalamaa sanitti ilaalama jetti gaafin tiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu gaafii si nuun gollan qayyi warri beektan adda baasaa gaa dubartoonni keenya hedduu nu jala jira isinit dibata waan kana isinitti fayyadama tarii meeshaa ta'e tana guutuutti hin barree beektaa nuti saniifuu adda nuu baaftanii karaa gaafii itti aantu ceena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin tiyyaa mucatti kiristaanaa wayitu jira isiisan yeroo baay'ee mana isaanii dha'ina yoo jedhan itin hin jenna wajjumaan nyaanne wajjumaanis dhuyna wajjumaanis rafna tarimmoo addan irrabaa wanti bakki biraa wanta hin jirreefu bakka matakkeetti wajjin rafna jechuudha. Kanaafuu waan ani irratti maasiyaa ta'uun jira jechuudha mucatti kiristaanaa wajjin nyaadhee dhugiitii kiyya irratti hanga danda'een amantii muslimaatis maal akka ta'e ittuma himaa kanaafuu mee waan irratti dhiibbaa qabu maaltu jira jedha. Hasbunallah naqamaddu seebiin fudhaa waan jettu obboleeyyin tayyatuun intaloo kiristaanaa takka mana tokko hojii gallaa hojii rafnaa hojii nyaannaa hojii dhuynaa amantii islaamaa tanallee ittumaan himaa wanni narra jiru maali رسول الله الإسلامي قبابدو توانجي
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قباب دوتي المرء على دين خليله نمني تكو آدا قرتي صاحب سار الدين ولا دبرتينيس نما صاحب دلالة شكب دي إرتلين نما صاحب دلالة شكب أول ما جزاك الله إرتلين نما صلاتو صاحب قبن نما ربي صداتو صاحب قبد دبرتينيس نما ربي صداتو نما قرتي إبادة قوت دبرتي إبادة قوت دبرتي ربي صداتو صاحب قبد صاحبني زيتون يو فريندي قباتي دركما يزيني صاحب قرتي خيا فريندي زيتيف صاحب دي زيتي أنا جيزتيف قلت يا ربي كتكو والله فوتي ديمتين والبرزيفتي انت لسلا قرتي شروف كادي رام بيني واتكم بيني برغيني اكزت افا درقم باللي درقمي موال جتن ويتتتان الكن دامسني قويا غنا قرتي وكامسني يجو وكامسني إزي زتي قربا إزي برخان إزي نس فريند إزي برتيزي إزي قويا دورا دفكتي قرتي والبرزيزاني jarri kun aarid olkee manni cillimtee jira tarretti nama yuwaan itti jiru nam tokko beeku fedhan akka fedhan wal godhan fedhan akka fedhan ta'an muuziqaan ilaamaayyit itti banama isaan ni haasawatan muuziqaa wanni ilaamaayyit itti banamuuf maaliif beeytanii akka gartee kaan waliin dhageenyeef waan fedhan wajji haasawan fedhan akka fedhan wal godhan إخواني إذن هذا باطل الله أصل له دبرتي مسلمات أكا دبرتي كريستانا وجي قلتي منتك وجي قلتي ورفون وجي نياتشون لا يجوز قباب دوتي هاي شيخ قيشون مخابة ديسا جامو خن دبرتوني ولا تنيجن مسألة تيمو قيفتشو سنمارا كون غافي خرج يرار كشو جرا قويت ديسك أما سالا تقول سن بديسا نجرا مقالا بيتينيا غرغرما مخابة ديسا جمي وماسن وانغو bitanii dubartoonni ulatan keessaa yeroo daanfaa akkas akka ajii dharraa gogeessuuf na fakkaatti hayyee hara gaafii itti aantu jeena inshallah warahmatullahi wabarakatuhu gaafin qaba gaafin kiyya sakkana yetti qayyi godhatan kun assalaamu alaykum warahmatullah gaafin kiyya arkaana imaanii keessatti khayrihi wa sharrihi min allahi ta'ala jal egaa jechuudha sharri siyoon raawwadhe khayri siyoon raawwadhe sharriin siyoonatti dhufe khayriin siyoonatti dhufe kana rabbumatu naa fidee jedheen itti amana sharriitti kan nama galchu sheexana waan ta'eef jennaan kana hundasaa khayrii sharrii hojjechuu koosillee maasiyaa hojjechuu koosillee rabbumatu itti nagatee jedhamu jedhee itti amanamoo akkam akkamii isa jedhu inni lammaffaan كريستاني وسلامتنا ما انجدت مال جلني دي بسنيف السلام عليكم ورحمة الله تدرا تقدرات تونسن تلمداتنا نمني كريستانا تكو يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجي وعليكم السلام ورحمة الله يجوني نديس دي بسوفي سيالة السلام عليك يو سنجي عليك تاني سندومته دوت زرة تاجرات ويجودا سرة اللي قباب دوتي تان تقدرات أركان إيمان الرا شرينس خيرينس من الله رب براهي شرين بديز الدفت سلاو خيرين رب براهي شرينس رب براهي هاتا أمو ونأتي شري سفكاتي أمو ونأتي خيري مال جاء ربي سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بلان سنين دفتو حركم خيسنين في دتن حركم خيسنين قم خينيت يو غرتي وانو دلين يو تاتا شري إمو ربي سبحانه وتعالى وانتنا مثلا نما تكو يو إجدب يو ميلدب مخينا يو غرقل شري فرطة إمو في فائدة خيري كيس جرائجو تنافو أكسي دلقا ربي خيزة أفعال الله أفعال قرتي دلقا ربي خيزة شرين إنسانت لا يداف شرين إنسانت أكسي isiin rabbi irraa katabamtee osoo numa jirtu sababa ati badii dalaguutiin si gadhootee jechuudha. Garuu rabbiin gubaa qaba isa duubaan taatu.
saduuban taatu hayyee karaa gaafii itti aantu ceena inshallah muyni baddeessaa san nama diimeessaa jan lukaa fi harkafaa miilaa fi harkafaa dubartiin aarfattee hoggaa irra teessee huccuu uffattee harkaa fi miila nama diimeessaa akkasis warri jiru ni jira namuu hiika adda addaatti kan jiran nama diimeessuu saniif wayii rakkoo qabaa waan jiru gaafatan na fakkaatti. akkam diimeessu akka hinnaa godha irraa ni ba'a. Miti diiminuma akka osoo qaama jijjiiruun ta'in akka hinnaatti diiminuma qaama kanatti koo ni ta'u. Aboo nuti hinna beeyinaa sanii achi muka baddeessaa kanama diimeessuuf maarreen beeynu gaariyyuu. Ayyee kara gaafii. Booda gurraacha cufa diimeessitanii jingiinu kaayina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii qaba gaafiin kiyyaas akkas jetti namni tokko nikaa godhachuudhaaf yogguu qabu nikaa sana abbaatu bakka bu'ee nikaa godheef abbaa yaanii innillee dhaga'ee qeebaleen jenne isumatu abbaatu maarii kennee bakka isaa bu'ee nikaa godheef nikaan kun akkam akkamii nikaan kun jirti moo hin jirtu yoo jirti taate isa ofii godhatu jaalamoo isa abbaan bakka bu'ee godhuuftu jaalamoo. Abbaayyo si qeebale jeen ilmaan nikaan sanni taa'ee ni dhagee kun qeebalanne. Oo abbaa mucaatu gartii irraa qeebale jaa inni dandeema waan rakkoon qabu. Ayyee gaafii itti aantu jenna. Dandeema abbaa gartee nikaan godhamee gurbaan Suudii jira intalti Suudii jirti amma gurbaan Ameerika jira intalti Ameerika jirti achitti warri gartee wakkalatee mucaa abbaan mucaa dhaqee abbaan gartee intalati akkana kanatti nikaa sii godhee hojeen ilma kiyyarraa bikka bu'ee qeebale jechuu danda'a. Ayyee. Rabbil Alamin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin kan koo akkana jedha. Namni tokko yoo dhukkubfate jedhe nama dhukkubfate san irratti Qur'aana keessaa suuraa kamtu qara'ama akkasuma nama ulfa baatii lama olii irraa qabu kan yeroo tokko tokko dhiigni irraa argamu irratti Qur'aana keessa suuraa kamtu irratti qara'ama akka dawaatitti jechuudha. Dabalatee ammoo namni tokko ilkaan yoo jalaa cabe ofumaa jalaa cabe bakka ilkaan jalaa cabe san warqii yoo dhaabate maal dura jira. Dabalataa ammoo haadha ofii maqaan waamuun haraama moo halaalaa isa jedhudha. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Gaafii hoggaa gaafattan osoo numa gabaabsitanii hin baay'isinaatti hanga tokko dhiifadha hanga tokko gaafadha inshallah. Nama tokko gartee kadhukkubu gaafii afurfaa shanfa gaafatte obboleen tayyatun gaafii yookaan takkuma yookaan ulamuma gaafadhaa guyyuma tokko ofirraa fixanii nullee taaban godhina. Isin gaafiin duraa ta'isiin gaafattee nama tokko kadhukkube ayeta gartee suurata mammaatti qaraan nama dhukkubsatee suuratul faatihaa gutorbeetti qaraatee ni fayye yoo itti amantee abbichitti qaraatus kadhukkubsate kunis yoo itti amane suuratul faatihaa gutorbeetti qaraatee fayye ati katti qara'us itti amanuu qabda karra qaraanis itti amanuu qaba takkasan suuratul faatihaa irra qaraata dubartii ulfa garaa qabdu gaafii lamadaa dubartii ulfa garaa qabdu yoo gartee odoo isin ulfa qabdu dhiini itti dhufe dhiini faan itti dhufe gartee suuraan itti qaraanootamii hin jiru wanni kanaa hin jiru dubartii gartee ulfa qabdu ta dhiini itti dhufe cinguu gartee suuraa akkana irra qaraanii maa samiinaa fi abaan lawwaliin hin jiru shariyaa keessa san akkas tattiyaanu ilkee namni tokko ilkeen gartee yoo buqqaatee cabxee ilkee gartee daabaa naqachuu dandeema yookaan ilkee adii ta gartee ta qaalii tan yookaan ta gartee ta daabaa yoo ilkeen cabxee wal qixxeeffachuuf ni dandeessaa akkas haadha immoo gaafiin sadaffamu afuraffaadha haadhatee maqaan yaamuu dandeema haadha maqaan iyyaman ayyoo jaaniin ومن الحقوق حقوق الوالدين أدب المفرد كيستي إمام البخاري نفدا أبو هريرة وان جهاد قرتي مقايام أوركا نبي الله إبراهيم آزار أبا إيسا يا أبتي جل إلى ما يت تكا أباسا خربك كفرخنا خمتات تجباتي دتبخنا يا آزار جنة يتك يا أبتي لا تعبد الشيطان جن الدو قرتي يا أبتي جان نبي الله إبراهيم أكسي nama daaba uffatee wajjin awwaalammoo gaadu irra baafatan shan daaba ilkee yoo baas kuta baasuun dandeemanii baasan yookaan immoo akka gartee meeyitaa kan rakkine
meetaarra yoo rakkoon ka dhufu taate irraa baasan jechuudha. irraa baasan. Hayyee hara gaafii itti aantu ceena inshaallah. Rahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazaa ustaadha kenna gaafii qaba gaafiin tiyya akkana jettee saba. Ilkaan guutuun akkamiidha sheekha? Hidhachuu amma gartee hidhatan tanan se'an. Ta'uu uratte guutu. Ilkaan gartee ta'uu urattee guutuun ni danda'ama. Tas duraa urattee guutuun ni danda'ama wanni dhorkaan jiru. Sannaawwan si dhukkuba beektaa buqqaaftee istaanii dabarti. Hidhachuulleen akkasuma gaawaa rakkoo qaba. Hidhachuullee yoo gartee kan taas baate san gaggoranii wal qixxeessanii akkasii dubartii hedduu gartee dhiira hedduus akka halaadaatti as baatu wal qixxeessanii akkasitti gartee diriirfachuun numa jirti teknooloojiidha. Qoruudhaa toorame. Qoruun haraam. Tawarra gammoojjisan hayyee. Kiyya jaalladhuuf jechuun caalaa rabbi isaanii jaallatu ummiin isaanii irraa amree ta'an wayita isaan xiqqa ani sababa isaan jaalladhuuf jecha ummi isaanii rabbi rahmataa godhuuf jaalladhee sadaqaa inni yadhee kennaaf jedhee waan qalbiin tiyyaa saabdeef garuu ummi isaanii kana salaata irra turanii maal akka gabbaraa turan namoota biyya keenyaa tokko tokko jaahilummallee ni qabnaa hin beeyne kanaafuu inshaallah zimbiloma akkanumatti sadaqadhaa moo ima dhiisaa moo maannaadha. Ramtan isin tanarratti niyyadhee kennuuf inni taati akkanumatti jechuudha. Shirkii maal gootee isin hin galleemu? Ayyaa. Rahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazaa ustaadha kenna gaafii qaba gaafiin tiyya akkana jettee sababa abbaa warraa kiyyaa jaalladhuuf jechuun caalaa rabbi isaanii jaallatu ummiin isaanii irraa amrii ta'an wayita isaan xiqqa ani sababa isaan jaalladhuuf jecha ummi isaanii rabbi rahmataa godhuuf jaalladhee sadaqaa inni yadhee kennaaf jedhee waan qalbiin tiyyaa saabdeef garuu ummi isaanii kana salaata irra turanii maal akka gabbaraa turan namoota biyya keenyaa tokko tokko jaahilummallee ni qabnaa hin beeyne. Kanaafuu inshaallah zimbiloma akkanumatti sadaqadhaa moo ima dhiisaa moo maannaa dhaamtan isin tanarratti niyyadhee kennuuf inni taati akkanumatti jechuudha. Yoo gaa naman salaanne taate yoo nama gartee shirkii dalagu taate wanni ati sadaqattuuf waa takka yoo immoo gartee nama ibaadaa godhu taate hidha qaba sadaqaa yoo gooteef. Dura maalummaa isii bira qabda bareedii. Maalummaa isaa bira qabda. Isin tun nama tooyida qabu moo nama shirkii irra ture nama gaarii moo nama akkamii waan jiru qorachuu qabda akkas hayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin qaba gaafin kiyyallee waa'ee nabii keenyatti alayhi salaatu wassalaam nabiin keenya zaahira moo manaaban samii deemanii guyyaa tokko akka nu barsiiftanitti jibriil hojjesuma samii deemutti jiran bollooyit akka daabbutu jira bollo sun akkaan afaan isii qal'oo keessi akkaan bal'oodha maaltu as keessa ajaayaa jibriil jennaan warroota addunyaa irratti badii dalagan yookaan zinaa dalaganii jedhanii jettan manaaban immoo zaahiraanii isiniin jedhaa baarakallahu fiikum gaafin diyyatan. wanni jiru aqiidatu al sunnah wal jamaa hadiisni illee zaahira wanni garsiisu ulamaa'iin gartee irraa dubbatanii rasuula islaamii zaahiritti qaama isaatiin waa cufaan ol bahe manaama wanni jaamaan jiru. Egaa Beetal Maqdisitti ambiyoota hundaaf imaama ta'e salaateen namni wanna maali ruuhee qofaan samii bee warra jiru jira jismiidhaa fi ruuheen adda addaanii osoo qaamni isaa maka jiru ruuhee qofaan bee warra jiru jira ruuheen qoftiin imaama taatee namaan salaattu warri ahlusunna wal jamaa wanni jedhan qaamaa fi ruuheen illee akkasuma walumaan bee jedhan. Akkasi bee duuba gaafa ol bee dhugaadhaa uummata ibidda keessaa qullaa gartee warra zinaa godhu akka wanni boolla wanni daabboo guddoo san gartee taafaan xiiqu achirraa gartee warra qullaa dhiiraa fi dhalaa gartee warra achi keessaa iyyuu arge yaa jibriil maali warri kun jennaan warra gartee duniyaa irratti zinaa godhu arkee jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Dhiiraa fi dubartoota qullaa gubatan boolla keessa yaa rabbi na jaan baase. Hayyee buleeyyan keenya kara gaafii itti aantu ceena inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكان كي خديجة محمد جامع دبال مثلا رادو في ماسي ماسي غافين كبا غافين كي ياكم جا اللهم إني أعوذ بك من الكبز وكواز جاتشون كوني يو هنديت راكوني كبا غافي لما فا إيغا ودأت تنبود أصوص جاجارن داي لما فكين ياب شيطان مان وانا كهفوراتي وانا الددا يوسر راباسو فدأم معلمة تديبتا إن شاء الله شمرن كينيا ماسس وانين داو بدو شمرمي في أمة مهين هندافو برنا 2018 خنا أغرتيمي وهما جنة تنسينني في قطي تغرتي جراتن غافر داملي واي جار سجارتين راديسا أورهم ما تنال سيداما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. أيه
السلام عليكم ورحمة من رب إن كنت إن وني قريب متى قافي درا ما جت قافي درا سبب بانه جرا Aku makan kia Khadijah Muhammad Jama Dabbal مثلا رادو في ماسي قافين كبا قافين كيا كم جا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث في وضوء يرون دني جاني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويتغرتي سغراس بسم الله تدي علت بسم الله تي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا رب غرتي شيطان خرما غرتي شيطان دي بدلتو شيطان راستي مغفدتي سنت وتسغراس انت جوفني يتوقتي تي تلمدا شيطان نيو غرتي نما افوفي افورس ياجر ودوتي زيتاو يو سي افوفي غرتي سرابو ديم سرابو سرابي يو سنجي خسرام بين كيجي باجين يو سرابي مو ديمتي موضوعو وني برانجرت دبي لغيو قبضه يو خان اجاركو قبضه يو غنو مشان دوكو بات هي خرغا في تانتو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذتك جزاكم الله خير ربي سن الراه جالته قافين قبا قافين كون إن شاء الله يرو صلاة بليين يمر دام سجاي بدامته برخنا أيه بليدين تجمع سوان جت أخيرا دامسان شمرني دامات أكسمت ديرا في اللي دامته بيخ شمرني دامنان ديرا في دامته 2018 تنا nama yu garte harumatti garte jannata andai no temse sanumaga fanule waan garte zina fi mitikisho fi marre kana o wa kana nuru hadisa itti ma sha Allah dam sai sida isin brangenye rakahur salata me kame shana fayo allaka ame qaramu qaba mo gaddi be met mata mo qabata tar mo khay jechura ranta dewle khay qaramu qaba mo de be gatta mo qaba لما فاني مو أما سافر كنيتي تيجوري يروبي يجرو بكتشايو كنا باجو غاري خنجر نويجر رامو تاجي سندر كما أجدام أيوة رجعني أجي سندر كما أنا ما مو لم سداد مية كما كم يكون أما مو الله تي كان هي يجرا يجور الله تي كان يروني يو بدأوا ركيسا كسندر كما أجدام أكمني در كما مو كن ودو سفراتي مو سلوكما تجرا جزاكم الله خير. صلاة نمني زوري دو صلاة جرو أفرفا صلاة شنفاف إرام فدي يون الكي كزتيم يون الكي تمام فموكم شنفاف سي الكي يو هدتي قد ديبتا دي سجود الساوي بودر رغوت برونقچا مومال جتنين burgacha ibla janini rammo ibla burgacha rammo garte burgacha nan gartin beenu mo fokota gizina marde wana ba san ajesu yante mara ni ajef tafra wana zana mo godo wonni garte mas allati kan namudura dabartu arrabo garte mare nintoltu kharade mun nintou mare sanjufti garte wani jiredak shirki ayye miti ifazanu gote tanin fitna ayye gafi tantu chena Hojii sagalee sanarratti baay'ee insha Allah laazimee akkasuma jechuudha wantoota garii waan jechuudha nyaatamu jechuudha horii galatanii nyaatan gara keessaa meeshaalee garaa jechuudha waan takka waan halaala fi haraamuu makaaranuudha biyya kanatti sombii nyaataman biyya keenyatti kan nyaanne arge halaala akkuma nati yaadatti irraanuudha baarakallahu fiikum assalamu alaikum. وانت كتك مشا قال لوني حسابه بيجي خين التكرام تنيا دمني خبيتنا نيا دمو جرا واني رامرامي مالفا جرا وان جوغا فتنا فكاتي سغلي الفود دابلين نغو سنمت نامي اكنا مرقانا كبو غافد دغزي غافتن اكم وجا دبالسني غافد دغمل دادن لون را ريسته خطو مفار وني غرتي نيا دم خطو مفار بله وني غرتي حرامي خيزا دربنجان سومبا سومبا كانو فامله واتكنا غر namni keenya naguma waan cufa keessaa hareewwanni godhe qottee bakka tamishee qottee dhiisan qottee kamiila raamu kana nyaachuu jiran miila maraqa bareedaa isaa qabaa jira qottee lafaan deeman saniin sammuu nyaachuu jiran zamana kana a'uudhu billaah saniin waan agarre gartee waloo firsana shaate inta jeen san wanna san mancee yaani ta miila siisan san hayyee khara gaafii itti aantuu ceena insha Allah. ورحمة الله وبركاته إن
inshaallah gaafii qabaa gaafiin kiyya akkana jetti ani iddoon an hojjedhu iddoo shiyaati asiin dura qilbaan keessanii akkami jennaan qilbaa kanu qajeelchu rabbii تليفون خيا خندم تجاتمي رتي هم بالبلنا اتي ورابو جران تهف نجلا دانجتا ديفهم نوغدا سنين جنب بلاين واتساب في سن رتي ندولنا ان شاء الله انو عموما اتبني انا يسسنا ان شاء الله علي صلاتين انزلتنا متيني يوكا اكجت غرو مدامي نبيكو غرو مال غرو دندا دبلتان دمو دنيا انجرتنا كني تكوني اني رامو جني جرا ديسه kiyyuma koo hojjedhu naa kennaa jirti jirti waan biraa waan naa kennite tokkollee hin qabu kamuufi hojjedhu naa kennaa jirti haraamu halaala ka jedhu gaafiin kiyya akkasii inshaallah jazaakullah gabaabdutti shiyaa biraan hojjedhaa maadaamiin tiyya gartee gisee nan qiblaa gaafadhe qiblan nama qajeelchu rabbuma jetti qiblaa atimaa gaafatte wanni qiblaa sijajaa qiblaa jira qiblaa gara gartee gaafattee gara kaabaa achi gara galii salaati yoo isaan salaata irratti fi kana kanatti rakkoo qabse fidan taate biraa deemu sanii achitti immoo wanni ati isaan bira dalaydee dafka keeti irraa fudhachuu dandeessaa wanni ati dalaydu uma shiyaa taatus saafi yoo gaafitee gabaabsitee barreessiteen ilaallaa yoo dheeratte nu jala taruu mala akkas lakkoo isaa khiyya khandumti jaatamii walee yoo kannitan irratti hin bilbilina waasaappiidhaan inshaallah telefoon itti waraabu jirru kan irratti waasaappiin ittiin banamee jira waan ta'eef nu jala addaan jeta gabroota rabbi akkasii kara gaafiitti aantu ceena inshaallah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu gaafiin qabaa gaafiin kiyyaasa kana jetti ani kanin jiru biyya ormaati fakkeenyaaf yeroon haadha abbaa kiyyaaf maallaqa ergo ani haadha tiyyaafin maallaqa irra guddaa erga maaliif jennaan ani haadha abbaa kiyyaafillee hin erga haadha tiyyaafin irra guddaa erga maaliif haati tiyya waa'ee mana keessaa baasuu fi waan hunda hojiin mana keessaa isiitu dhaabbatan jechuudha abbaan kiyya kennee baasu masruufa isaa lubbuu isaa qofa waan ta'eef ani haadha tiyyaaf 8,000 yoon erga abbaa kiyyaaf 4,000 erga mee bakka kanatti ustaaza keenya addanaaf baasaa ani abbaa kiyya haadha tiyya abbaa kiyya irra caalchiseeti miti kan erguuf sababa isiin irratti waa baastu mana keessatti waa baasuu guddistu waan ta'eef san godhe kana irratti wanni ala jiru ni jira waan jiru addanaaf baasaa dhifumaan. Obboleeyyiin tajaajiltuu waan jettu haadha tiyya irra gartee maallaqa 8,000 yoon ergee 4,000 abbaa kiyyaafin erga maaliif ennaan haati tiyyatun hedduu gartee wacii mana keessaa isii gonni godhaa ni dandeessa 8,000 ummaa jette ergitee 4,000 abbaan kee wacuma isaa godhata ummaan manuma keessa baafti dhugaa irra guddaa haati akkasi yoo inni taatellee haadhatee irra tirfii gootee yoo ergiteef ni dandeessa fi shari'aa lanna'uu haqni haadhaatiif haqni abbaa tokko miti akkasi hayyee arrabaa fi ijafaa nyaata namni garii ni kun akkamii jirsa arrabni waa takkan qabu arraba ni nyaatan arraba mataa re'ee kana gartee guututti ni nyaadhama bilcheessanii arraba akka surrii ciree isaa akka cufa qaaliidhaan hin argamu akkas eegere ammoo yoo nyaatan dubbii guddatan jeniif irraa egaa hayyee gaafiitti aantu ceena inshaallah Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh inshaallah gaafii takkan qaba dubartii jaarsirraa du'e tokko haga ji'a furiitii bultii 10tti gadi hin baatu jedhama akka shariyaatti jiramu akka maaliitti yaani kunnaaf hin galle biyya keenya amma yeroo baay'ee dubartiin abbaa manaarraa du'e uffata gurraacha uffattee maaliif uffattee gadda seebsiti gaddi kun shariyaadhumaan jiramu inni addanuu baasaa yaadee dubartiin abbaa manaarraa du'e tokko gadi ba'uu hin dandeessu haga bultii meeqaatti gadi ba'uu hin dandeessu maaliif immoo sababiinsa kanumadha jazaakumullah dubartiin agartee abbaan manaarraa du'e baatee afurii fi guyyaa kurnan fixattu malee gadi hin baatu illaa lihaajaa malee hadiisa yaatti rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi intaloo gartee timiraan guurrachuuf deeme hennaani aya deem guurradhuu tafii giseen deebi ilmaan isii abbaan yoo biraa du'e ijoollee tanaa haati baatee afurii fi guyyaa kurnan mana teessi gadi hin baatu yoo haajaa jabduu ijoollee isiitiif waa bituu namni bituuf hin jiraan waa gurgurtee ol deebi'u
وان جبدو يچو خنمني برا وننجن سنغوتيني ديبت كغرتي حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم يميفت سنكس وفتا غراچ غرتي وفچونو يو جارسر رادو سنباتي لنجر نمني تو كدوي رفيسا ددا ابلو دوي وچو غراتي وفدا هذا لا يجوز في شريعه الاسلام شريعه الاسلام خيزن جو ابلو غرتي مارته اسن شفتي رفيسا ددا ابرو دمارته اسن شفتي وچو غراتي وفدا هذا عادة اليهود والنصارى وليس من عادة الإسلام باطل لا أصل له نمد يفقفون إنجرت شريعتي نخيستي وأبا منات هاتملي جنبي صلى الله عليه وسلم باتي أفري فيكم يا خدان أبا مناتي فكادو برتين قفو قبدو نوفي مني ترن أيه قافي تانتو جينا إن شاء الله نما براتي فوتشو قراتي فوتشو نكما شيني سنين جدوركا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كابا أستاذ غافين كيا واي دعاء واستخارة الرد دعاء استخارة كنا ركع لما صلاتني دعاء استخارة قدتني جدا جلك أبا الحمد قرأني تبود دعاء استخارة كانت أنسمو مو دعاء استخارة كنان ركع لما صلاتني مي حالك من صلاة ما أنا إبسا إن شاء الله أختي ركع لما صلاتي دوما دعاء الاستخارة إيجا قرتي صلاتي صلاة خي سلامتا بابتي بودا دعاء استخارة قدت لكس هيا غرا غافي تانتو جينا عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كذا غافين تياسي ما فكرنا على أجنبي كرجرا فكرنا أجنبي بريتشوا فمستجنبي تاريتشوا رفنيرا أكسمت عن سيمو كرجار سرا أبان أباغتي وأجنبي ميتي أبليسي أجنبي وانتي أدير ساتي في أيسو مسا أكسمي لما نيسو ما في ديرتو كنو أجنبي نتاعي أنا غافين إن شاء الله أجنبيين جهة جارساتي نقمتك جاخي نانو نقمتك وانجتنا فكت جهة جارساتي أجنبي أبان إسا أجنبي متي أديرا في اسمها أديري أي سمني إسا لمني جهة إساتي أجنبيان تهين أخاخو إساتي في أبا إسات أبا جرم خان مالي خان أجنبي جاء خان أجنبي مالي جنان مالجي وهلائل أبنائكم الذين من أسلابكم من أباس دي يجربيتا أبات الرابات خسنيتي أخاف ما في أبا خسنيتي وما تمي أبليسي لنا أجنبي أبليسي سالين غير رحم أجنبيات ربدا أكسي جيا خيسنين قامت جيا خاني جيا دورتي الرئيس المهبوتي خيسن المهبوت الماديرة المادادا كنت فولو دندني أجنبي لا يجوز أكسي هاي غافي تانتو جينا ورحمة الله وبركاته غافين كذا غافين تياسي ما فكرنا على أجنبي بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافي كوا نمني تكو نما حماتي جيتشو نما براتي فكرنا في نمني تكو نما حماتي نبراتي يو نما وجه حماتي هم بربادين يو اتهمي أنا محمد برباد يو جدي نمني سيو نجراهم لجين ويا لما سديت تاهمو maal gochuu danda'a garuu nama sanitti fuula baduu hin barbaanne maaltu narra jira jechuudha wanti inni haasa'u san namarratti izim jedheetuma yoo caqase qalbimaa yoo jibbe jechuudha. Namni tokko gartee nama sibiratti hamatee cal jettee yoo caqastee akka warra waliin hamate irraa tokko walqixa shakii malee. Rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi gaafa gartee hadiis sahiyaa أبو بكر في عمر في عثمان أبو بكر في عمر في رسول الله صلوات ربي السلام عليه خادما خادم ثاني توج خادم نساني خادم أبو بكر في عمر نرفه إن هذا لا يوائم نوم بيتكم قربانكم الربا قرتي سفر عرف تنجروا الربا قرتي الربا منا الربا سفر عرف تنجروا خمانا كمان عرف تنجروا هنكر مجان كجي أما أبو بكر أما عمري أما عمر أما أبو بكر الجان تناف ما يرى مال جي رسول الله سلامي نياتا فونو بلاي سخي سنيتين دنفتنا قتني نياتني جين إسال لچو ولين قبت نمني تو كيونا مسبرت تامته أبونا منو بيتنا متيني ديسي نورا ونو كنتيلي دا نورا دات جتشوني دندو قبت نما مسبرت تامتو چل جتيو جغسته دلين والقطا كسكو بخفاد هاي هذا أبا خينان فدا كروحي جتشوني نكمل إن شاء
haadha abbaa keenyaatiin haadha abbaa keenyaa lubbuun teenya fidaa keessan haa baatu jechuun akkamiin haadha abbaatiin haadhaa fi abbaa nama daheen oo haadha abbaadhaan wallahi gaa rasuula salawaatu rabbi islaama alayhi ergama rabbiitiin jechuun dhufte haadha abbaa kanaan yoo jaan akkam waan si dhalaniif ni laalla inshallah waan kana ni laallame inshallah wanni gariin xixiqqoo isin sila namanni bitu fakkaatu tana osotti hin laalle deebisuun hin ta'u inshallah hundaafuu ni laalla hayyee gaafii itti aantu ceena warahmatullahi wabarakatuh gaafiin qaba gaafiin kun akkas jetti du'aayii suyuuda lamman jidduutti jedhamu naaf himaa garee irratti yeroo barannu jecha garaagaraatiin nu barsiisanii kanaaf isa kam akkan seef godhadhu narkaa badee baay'ee na rakkisaara hayyee sheekh waan in sujuuda jiddu jiru waan in hoggaan sujuudu jiru naaf himaadha itti garee adda addaa irra waan adda addaa naa himanii na baay'atee tamiin qabadhaa sujuuda irratti waan jettu wayita sujuuddu subhaana rabbil aalaa wabihamdi wabihamdii tanallee gartee albaaniin rahimahullah duraan da'iifa godhee deebee sayoo godhee walaakin sheekh maxamed walloon da'iifa jedhani subhaanallah subhaana rabbil aalaa wabihamdii jechuu dandeessa وقصنا وقصة دي أفرجي خلاص أجيبوا ده ربنا آتنا في الدنيا كيس سجود كيس يجوا دنديس سبوهم قدوس يجوا دنديس رب الملائكة والروح أكس هي قافي تيانتو جينا إن شاء الله سبحان ربي الأعلى قبضه وقاجل بقى بتو سبحان ربي العظيم ما كسمت خلاص الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قافيك بأستاذ كينيا قافين دي يلي واي صلاتاتي النبي كينيا عليه الصلاة والسلام وتسلاة قديسة دي حرك الفودان جدا أنا ما كنت أكي أتي قزين جلبك أبتو دي مولين فودا حركة قزي هنداهو bakka kanatti fanaa godhaasiniin jechuu barbaadeeti gaafiin diyya kalama fa'aa obboleetti ta'e takka na gaafateeti dubartiin takka wata heedii irraa xaaharattee qaama ishii guutuu dhiqattee uffata yoo wata heediin irra jiru san uffattu osoo miicin uffatuu ni dandeessi bakka kanatti fanaa godha baarakallaahu fiikum ergamaan rabbii salawaatu rabbi islaama alayhi salaata keessa bikka afuritti harka fuudhe allahu akbar jaa takbiiratul ihraam taak wayta rukuu godhuu deemu allahu akbar jaa qaccee gurraatii wal qixxeessa lama rukuu irraa gizee ol deebi'u allahu akbar jaa sadii attahiyyaatu irraa gizee ol ka'u allahu akbar jaa afran kan taan immoo gaafiin dubartiin takka heedii irraa wayta qaama dhiqattee qulqulleeffattu huccuu heedii gartee odoo heediin itti jirtu uffatte san ni uffatti maadaama yoo dhiinni heediin tuqin xaara umaan qabdu fi gartee yoo najisni tuqin umaan qabu jechuudha. hayyee nusayba hayyee gaafisii nu bira jiraan se'a inshaallah ni ilaalla mee hayyee mee karuma gaafii itti aantu ceena sheekha waan jan shawaafirraa baasuun harkaan akkamiin ilaalamaa jan gaafii tana yeroo hedduu deebinee jirrilleedha wallee warra hin dhageenin se'a harkaan bishaan firraa baasuun dhoorkaadha haraan yannahu rabbi subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana ergamaan rabbiitilleen ilaaja dhiiraaf godhee jira dawaa gartee ergamaan rabbii rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi dargaggeessaaf dabarsee jira yaa maashara shabaab man istaxaa'a minkum ulbaa'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarji waman lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa namni dandeenye haa soomanu shaawaa irraa gaccabsa malee harkaan bishaan firraa baasiin haraami harkaan bishaan firraa baasiin kun zinaadha tanaafoo faman ibtagaa waraa dhalika fa ulaa'ika humul aadduun san jala seena ka jaartii qabu ka gabra qabu itti daamee kanaa alatti bishaan namni firraa baase daangaa tarkaanfate jechuudha tanaafoo harkaan namni bishaan firraa baasu tokkoffaa ija isaarra rakkoo dhufaa lama dawayta gartee jaartii fuudhee wajji rafu bishaan dafeerraa ba'a qaxarun adiim waan badaa dhukkubaa hedduu irra wali qabamaa tanaafuu dhiirti gartee bishaaniin harkaan bishaan firraa baasuun haraam akkasi hayyee dhiirtee yoo haati manaa irraa duutee hangam takka abdii xiyyaanii dhaggeeffadheetiin deebisu jira achi gubbaa dubbisuu hin danda'u qalbii hedduun qabu yoo achiitiin dubbisa jee
خاسي خنا دقيفة نندو أكس أكس هي ديرتي واتي منا رادوته يا ربين كنيه فوقاسما فورو دنديسي هاي غافي تانتو جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ تكينيا غافي كبا أكزيت تجاهن فيه وبوليس كبا يا وبوليس كن علم أبا فوتي تيمت بيوكيد أنما أنا لا في ماري تنكوت أسمت سجلي قد جيسين زين إني أنا قد زي ولدت نقاب وبوليس يكنا الراحة جب دمو مالي نمني كن أنا لا في جرو ماري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبابي الكرام بارك الله فيكم ربي جزاك يريسني عديبهم أمتك رخيري كقاستني ما شاء الله تبارك الله ربي إنما ناف إفاجن إسنين جد ربين إسن هاتاسسو جميع مسلمة ولين إسن هاقم مجيسو ربين إسنين جد أستاذتنا أقالي أكس جتغافين تيا كتابني tokko yoo lafa bu'e quraanummaan irraa qaraanu kun yoo irraa lafa bu'e lafa nu warkaa bu'e fuunee dhungannee mataa irra kaachuun maal qaba gaafiin lammaffaa akkasitti nama arraba irraa waan magaala yookaan mootiyyuu waan gurraacha qaccee irratti qabu nama yoo du'aa'ii kadhate du'aa'iin isaa battalasanitti maqbuula taatii jedhan gaafii lamaan tana akkanaa deebistan baarakallahu fiikum. Gaafiin takka waan jettu quraana yoo lafa nurraa bu'e dhungannee mataa faarra kaayata namni dhungatee quraanni yoo lafa si harkaa bu'e tasa yoo si harkaa lafa bu'e fuutee dhungachuun hin dhufne lam yasbut bal min albidaa jaan ulamaayin gurguddoon quraana gartee lafa sirraa bu'e fuutee dhungachuun hin jiru saban hadiisnummaan tokko ittiin jiru sahabaan takkan goone wala rasuulli islaam hin goone quraanni wayita lafa bu'e dhungachuun hin jirtu lam yasbut bal min albidaa jaan ulamaayin talamadaa nama gartee arraba gubbaa gartee arrabni gubbaan gurraachaa nama du'aayin isaa qeebalamtu yoo du'aayi namaa godhe khuraafaa ta'onni kasiin jiru du'aayi namni rabbiin qeebaluuf namuma rabbi sodaatu ka rabbi sodaatu ka salaata isaa salaatu ka ibaadaa godhu ka halaal nyaatu malee nama arrabni isaa gurraachaa du'aayi isaa qeebalamaan wanni kasiin jiru yoo mujrima ta'e yoo ni qeebalamti arrabni isaa gurraachate naman salaanne yoo ta'e tanaafuu wanni kasiin jirtu wanni kasiin jirtu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ تكينيا غافي كبا أكزت غافين تيس وبوليس كبا يو وبوليس كن علم أبا قوتي تيمت يوكيد أنما أنا لا في ماري كان قوت أسمت قروات أو أبان كينيا تكينيا لان قدسي ولدت نقاب وبوليس يكنا الراحة جب دمو مالي نمني كن أنا لا في قرو ماري هنتأو أبان كو قدسي مالي مالتي شريان إسلامي الراحة جبتشو قبلنا مو ماليدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن خبجاف جتين دونغتشون ندفنها بروان جيرو غرتي قرآن لفظ الرابو يفوتي دوما كيس بك خبجا قبت سنيا جيت دونغدان ندفنه وان دفته تكتي دلين أكز يبا خبجا جاني غرتي وان صحابان نغودي وان رسول نغودي هنغون سنكس وبلدين تيجتو وان جتو gurbaatti xiqqeenyaa wajji guddanne abbaan kiyyaa gartee guddise xiqqeenyaan fedhu amma shanii fidee wajji guddatan irraa hin ajjabadhaa mucaan ajinabi abbaan kee hin dhalle amma ummaan tee hin dhalle ajinabi irraa ajjabachuu qabdaa jechuu mana tokko hojii rafuun hin jiru eega inni ballaqee booda kasaaraa biraati akkasii hubtii deenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافي كبا namni soomu tokko salaata subii akkuma azaana dhagaheen gadhiisutu jira gariin ammoo hanga mu'azzinni sun afaanii fidhatutti kan nyaatutu jira kun sirriidha moo sirrii miti kan lammaffaa ammoo salaata magriibaa irratti illee namni hunduu fatara garuu tokko tokko hanga mu'azzinni afaanii fidhatutti kan taa'ee eegutu jira azaana sanii gariin ammoo akkuma azaanameen kan nyaatutu jira kanneen lamaan keessaa kamtu sahiha barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. kawajjiluugan silaa obboleeyyanii isiif obboleeysa kaarma wajjiluugan isiif obboleeysa obboleeytii isii immoo fuudhuu danda'a isii immoo fuudhuu danda'u akkas
obboleeyyiin teenyatu waan jettu namni tokko yoo gartee soomanaan oolee mu'azzinni makriba gizee azaane namni gariin azaanaan gafixatu hin nyaatu waminhum aabaashii turaa tokko firqatul aabaash azaanee fixatee maal jee ganaa gartee booda irratti gartee suuta nyaatan ikhwaani rasuul islaami waan jee aduu wayta seente namni gartee seenuu aduu yoo sirri beeke nyaachuu malee onni biraan jiru azaannaan yeroo azaanaa dhiyaannaan ta'jiila gartee jarjarsaa jee furaa jarjarsaa jee furaa jarjarsaa jee eenyu rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi tanaafu warri gartee wayta azaanu azaanni haafitatu cal jee taa'u hin jiru onni kasii bal muwazzina duraa'u gartee odoo zaan hin geenye immoo yoo furte maas qixaada ajaa'ibaa seeggata hadiisa riwaayat afraaniitti warra gartee odoo yeroon hin geenye furaa furu soomanaan oolee asiin dhoosanii asiin baqeessanii mataa gaggara galchanii qixaata yoomal qiyaama tanaafuu ati yeroo aduun seentee muwazzina azaanuu deemu laaltee muwazzina dura gartee aduun seenuu yoo beeytee furuu dandeessa. rahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaafii qaba gaafiin tiyyaallee akkana jetti sallallahu alaihi wasallam ijoollee rasuulaa keessaa ijoolleen obboleeyyan taate kan walaajjeeste ijoollee eenyuti akkasuma haadha teenya Aashiyaan kan du'aa hin beekne namni akka duute jirtu itti hime sallallahu alaihi wasallam haaji nabiyyii keessaa eenyu ijoolleen kun giseetaniif nama jaha bichaadha kan artii tanarra jiran sababbiin ijoolleen obboleeyyaniitun walaajjeefteef maali sababbiin isaa assalaamu alaikum warahmatullahi Ustaz gaafii qaba gaafiin tiyyaallee akkana jetti sallallahu alaihi wasallam ijoollee rasuulaa keessaa ijoolleen obboleeyyan taate kan walaajjeeste ijoollee eenyuti akkasuma haadha teenya Aashiyaan kan du'aa hin beekne namni akka duute jirtu itti hime sallallahu alaihi wasallam haaji nabiyyii keessaa eenyu ijoolleen kun giseetaniif nama jaha bichaadha kan artii tanarra jiran sababbiin ijoolleen obboleeyyaniitun walaajjeefteef maali sababbi siiraadha ilmaan rasuulaa walajjeese takkaan dhageenye nuti ilmaan aadam baantiin qaabil baantii fakkaate ilmaanuma aadam yoo ta'e malee ilmaan rasuulaa salawaatu rabbi islaam alee walajjeese hin jiru Aishaan du'a maal Aishaan du'a beeyna ajnabiyyaa irraa namni isii du'a akka beektu barsiise jiru onni kasii onni kunilleen Aishaan du'a ni beekti duraanuu nama dubarkaa guddatte akkasii inshallah gaafiitti aantu jeena gaafii faayidaa qabdu gaafadha warahmatullahi wabarakatuhu gareerra bariisan beeyta qormaata akkas laa gaafiin itti gaafatamtu dhiisanii ka biraa gaafatan beeka afaan isaan jallisuu fi achirraa fuutee gaafatina fakkaatti wanni kana jaamu jiru gaafiin kiyyaallee akkana jetti tokkoffaani hiriyaa kiristaanaa turtee qarshii na biratti gattee gara biyyaatti galtee isii beekuu hin dandeenye iddoo isillee beekuu hin dandeenye lammii biyya Itoophiyaatillee miti kanaaf maallaqa isiisan akkam godhuu qabaa isinin jedha inni lammaffaan immoo ramadaana keessa qeensa murachuun akkamitti ilaalama ramadaana keessa guyyaa jechuudha araboonni immoo qeensa murachuun hin danda'amu ramadaana keessa jedhanii isin immoo maal jettanii isinin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dura hiriyaa kiristaanaan godhatini taakaji talamadaa yoo maallaqa sii fuute akkamiin godhaa nullee cinqite ta'aba tanaafuu yoo sadaqaan irraa wanni taate saqa kan itaa akka gootuu hin beeknu hiriyaa kiristaanaa saayiban godhatina kiristaana taan yoo akkam ta'ee yookaan gartee akkuma isiin sadaqaa kan nattutti sadaquma irraa ni yaddu akkas taan immoo gartee qeensa gartee soomana keessa araboonni ciratan jaanii araboota dalaydaati qeensa yeroo feete jiradhu soomana keessaa feetu soomana alaa feetu yeroo feete qeensa ciraachuu dandeessa wanni qeensa cirachuu soomana keessaa fi iidaa fi maarree wanni jaamaan jiru qeensisi guddannaan ciri yeroo feete feetu halkan feetu ganama feetu soomana feetu yeroo feete ayyee gaaddisa dhugaa jazaakallaa namni dura walajjeesse ilmaan aadam haabilii fi qaabilii kan dura walawwaalaa irraa geessaatti akkas ayyee gaafiitti aantu ceena
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافي كما غافين تيا كسيتي أبينا رسولك إنا صلى الله عليه وسلم متعلم جدا المامي كبا علي أبولي مي كبا أبولي علي لمي كان إسلام ما كبا تمين كبا نيتا إني كبو جدا غافي لما فاد برتين تكا يرو هيدين الرجرو عزان جلاك أبو هندن ديتي قرآن لجوانا قرأوا هندن ديتي وهندن ديتو غافين تيا علمان متن تان سيرة أستاذ نزور دوسي كبابت كتاب سيرة أبي طالب المان هنگم كبا علي هنگم كبا وبلين ساميكا سيرة كتاب کرتے سيرة چرتور دوفي أما کرتے وما کرتے فائدة كبت وان صلاة وان صومنا وان طهارة وان الدادا غافدا سيرة نغا خاناني فين ديبنا خان مو دبرتي يو کرتے ديني تجراته هيديچو ديني هيديو تجراته أذان ديفزن ديز ندين ديز ذكري دا جلا ديفزن ديز وني كانجر هاي غافي تيانتو جن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافين كودو كفان فكينا في نمني قرآن ديتي بسوكا ننقم نتائي قرآن كان الأجيفتاي جودا أفان رموتي يو بريفتي سموتي كان فزول أسالا فتاي أفان رموتي بريفتشون جشو ذكري تكو ذكري ديرا كان أفان رموتي بريفتاني سموتي فزول أكن مالا فتاي كنا كمتنا لما سنين جدا غافي لما فان مو أنجرم بروجة كنا وشنيرو تكو هندي منا بكن دي مسنتي سراتنيا كريستانا جرو يرون صلاة سبي صلاة الأكو جرين رفو جرو ما رفو يتشود يعني جرو ما فون ركو رفون صلاة بوتان براسوان جري تتشود يعني إنما فون درو إنما رفو صلاة نكون أكمل العالم لسنين جرا جزاك الله خيرا. ذكري في قرآن أفان رموت تختمني تسا أكنو متكبتو أكما تكما مفقا ذكري سري أفان رموت يو بريسو بيتي لفظي سري قبتي بريفتي أفزوني جنديس سنكس هريا كريستانا خمنا تكو جبول لغرتي إسان قبضة چرا فاني اچي غرغلو هريا كريستانا مسلمة وجي غلا صاحبا مسلمة غردا خراغ بابا وان كان غرتي سلاو يو غرتي أما خكس غرتي خارغ متاتي صلاة صبيغي خاتي صلاة إساني زارفاني بكتك مقال لدو صلاة إمو يدو غرتي هريا كريستانا إنغورتنا حرام عليكم أيه فون اللينسان ياتشوني دندي ما يجي شيخ فون اللينسان أرنب سون نقول تلفين بيخو إيران بيخو رسول الله فرقني كوانا إني محرم جدي بسيف الفكات أرنب إذا من لا إن شاء الله دي ما سري دواء داوجن دواء وني ساد اللي نمو قبتي قران أكس نمي تقولين ما حكم العزل جا بشان لباسو حكمين مرتين إسا مالي حكمين قرتي نما بشان لباسو على جنكو يجو جارتيو جرافيو قرتي إسينا يمتف على جنكو جنك يو إسينا يميني بجنكو دوركا يوم مو إسين قبرة تاتي أكفر جنكا إسي غافة چومبر باچيسو انت لبلي سيو تاتي odoo isi hayyama siiti alatti ala gannaquun mamnu'a dhorka immoo yoo kanin ganna hayyamtuuf taate gannaquun ni danda'a kunna ana azilu wal quraanu yanzil jaabir ibn abdullah mutilleen bishaan ala gannayna quraan illeen gabbu'a dhorka taate rasuul islaami quraan itti bu'a rabbiin nu dhorka yoo rasuulli kuban qabaanillee rabbiin kuba qaba tawaan takka rabbiin kuba qaba kawaan takka jirtee jalaan dhokanne jechuudha khaalika obboleeyyan hayyee quraana afaan oromootiin barreessuun akkam jettan qubeen afaan arabaatuun ta wal fakkaattu tan hiika adda addaa kannitu jira amma zaadhaa fi zaalii fi zaayifaa wal fakkaatan afaan oromootiin gizee barreessitu hundaa'u zaa gooteetu barreessitu fakkeenya sheema marashaat qacoollotti waan kana beeku tolchee jira waan kana afaan keenyatti akkaataa sheema marashaat irraa yoo laaltan malee ni barreessite jettanii hin balleessina amma qiinii fi haadhaa jira akkaataan itti dabaaftu
أكيسان اتخطبن غين كتبوا جزء ديمان قا قرني هاجنا دان غين خا جزء كتبوا ديمان كا كتبني هاجنا تدان خاد أكسمت تكوبه ثافي سيني في سادي جرا خنكونهم دينو غسغس جتش جامرتي يو خنج أددت جتش أدد هيك أدد كنا هيك أدد كنا سنيفو أفا أرموتين قرآن كتبون خطري لا يوكوبه شيء من رشافان قتل جنسن كجلو بيتمله أكسي خرجا في تانتو جن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين تكان جتي حركة قرر راحتني صلاة سنة واجبة. قافين لما فان فرقان أمة إسلاما بكمي كتي أدام بيا. يوم جلقبه هنين الرأي معبود الرأي جلقبه. مالتو جلقبه فرقان أمة إسلاما أدام قودم كان. قافين لما فان إمام أحمد أبشار أمو عربة. كان برم tokkoffaa harka gartee gabbuusanii salaatuun wasunna muwaajibaa itti buletin teenya harka gabbuusuun dura shari'atti imaamu shaafii fi imaamu ahmadiitu gartee yoo gabbuusan waan qabu jee malee ni dandeema jee irsaalii gartee gallakkisuun dandeema jee malee rasuulul islaami takka harka gadi hin buufne harka asirra kaayata qomarra kaayata asirra kaayachuutu gartee salaata keessatti gartee barbaachisaadha jechuu san akkas waajibaa fi sunna waamma فرقان الإسلام أنجم تكا يوم يقلمته هنا نمو ما يقلمته تيو بلين تينيا فرقان الإسلام قابني زين يقلمته ودور رسول جلوس صلوات رب الإسلام عليه خوارج قيا قرته إن من دي هذا رسول الإسلام يجي إيه دل إن كلمت عدل جين أشي خوارج نيركمه إيه رسول الله صلوات رب الإسلام عليه عمر يرو أو بكر لين جرتو تارجمته عمر الرت إيه قلت عمر بن عثمان علي بن ابي طالب جلت موتما عثمان كيس دريبات موتما عثمان كيس خوارجين لين دريبه علي يرت دريباته اجي بو دغرتك ادريان ارغمته مرجيان ارغمته اوف ايغا غرتي دولة عباسية كيساس جامعيان ارغمته جو ور قران مخلوق جو اكس لا ترباتا ميسدين سيني ديم ترباتا ميسدين سي تكسي ديمت ونايني في مره رامبي سركس غابا سمانجر لفتنا امام محمدو أمارمو عربيت أبشمو عربيت إمام محمد عرب اللي عرب كله عرب عراقي عالم كبير إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ما شاء الله رب رحمته أقولوا في عرب يوم أمجراني بانت أمجراني بانت مو أمجراني رمو أيه قافي أحمد بن إبراهيم الغازي وبتدلته إني رمو وهذا لا شك في ذلك هاي قافي سومالينيس كينيتي عربني كينيا جا أماري كينيا جا أورمو متدي بني في جراو وبتدلته ما هو خوان براج وندا بوم خينا ما خجون دبوم هاي عليكم أستاذ قافين كابا قافين كنا متوكو شيكوتا قرآن ربنا برسيسا فكينيا إن أريد يروهم دو في الراحة يجور أريدك وفي الرقاوم بربادو في الراحة أريد ما في الراحة يرو جرانين أريني نما دلوم سا دلتش نما قرا جران أكسمتي أريد يرو قباتني دبر نما شمر نما هنجالتو جران نمشتكو قافت لنانين أريد نمني أريد في الراحة نما ربين أباري جران أريد في الراحة سنة واجبة أريد قباتشون سنة واجبة سنين جامعي فنانكرا إن شاء الله ما نمكن نفرد هايا أريد هادون سنة واجبة تجتو أريد هادون حرام يدور كذا أريد قدسون واجب احفل لي يا أمري أريد قدسون واجبة وري أمان تنقرتي مصري في بيادادا عربا قرتي هادني فتن سنة داجان ولكن ليس لهم دليل أوالو بوتي ونكسيت أكسيت تنافو أريد قال لك سو واجب أريد نمني هادوماس نما غرتي ربين أبارين جرتو هذه سكيس سنما الرسملة سنما الرسملة نما ربين أبارين جام إمو حرام أريد نمني هادو نما ربين أبارين هذه سكيس جرتو سنة كسيتا كجي تانا ماس أريد يو قدسن دلان نمن جالتو سنة كيدو مزاد اسمها كسمنا اسمها كسمنا دلان أريد قباتي أريد غرتي قدتي أريد نخي قدتي تكاتي yoo si jaalachuu feete suma jaalatti areeda waa hidhaan jaalalti si areenni sunna rasuulaati yoo ati taateef si jaalatti
yoo din taaneef si jibbiti akkan gasum yoo sanii si jibbite asii jibbitu sunnaa irri surra areenni jaalala dhalaa fi gartee gurbaa jidduu rakkoon fitu nama dulloomsaanis baatila dulloomtee dardara taatee sanumaati qabrii deemuun kenoo lamu nama areeda hin qabnee gizee dulloome irraa ammaa ta'u areeda qabna gaa areeda jabeeffadhaa yoo gartee akka gootan dhabdannu kan nalaa nutuun qabnu gartanii akkas أوفوا اللحية وقصوا الشارب جل النبي صلى الله عليه وسلم أريد الرئيسة أنفروا في الرهادة جن تفنيان جل النوم قرتوسن أكسي أريد الرئيسين والله نمني سنة جبي سنو جرا ويا ده شيبدو شيء بيت أجافا أريد قد ده جن كتشو ترى بربادم ترى أريد خنا سدو كبشة تجني باسابورا بابني في أبيار رادي مجني جري تكو يرو إذا مigration سنجيسن أريد خنا تكو في الرجال بابسي جن كيس جيسن شيخ أريد خنا بي خني سنكمل بكان أريد خيّف الرجال بابسر راتو جدي دي والله إنك بابسو جيني سنة رسولاتين دونا ما سدادا فلوبوتنا سدادا فين أريد خيّ سنة رسولات في الرجال بابسر ما شاء الله ربي هديسو نما جايبات أكسي سنة تنبرت أكان جالتهم تو ذاتي ركمو قبدي أكان سنة رسولة جبيسو قبنا صلى الله عليه وسلم نمني تناجي سجالة توفي سجبو يوجرات يا سجبو أكسي خرجا في تيان توجين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريدك قبل بربادي أيه تاته. أريدك قبل أنو صوب. أريدك قبل فلويت. أجاي أريدك قبل شو شنا مجيب بونغا سنة رسولا جيب بودا نما أريدك قبل جالس شو قبلن. خاكر يا خشيخا خنا جيب بو قبلني ونما أريدك قبل خنا. عبد الرحمن الله يبارك. ربنا. ماريمو تنافو إن شاء الله دوبا أريني تكود بيت الشيخ وين ما هذا الشيء تدبين بيجي أوروبا تنرى تكرفتي فين سيا أريدا كمالي كبا أدير أولي نما أريدا كابو نما سنة جبيسو نما أكان هتيسا في قرآن برت أكان جبارا نرى لتني نرما جنان قاشي تيجا مسجد تاولو تكو أركي فديري ونو درسية تكو مسجد خينا خنا جرا نما شيخات إسمان سي ونجاجي مريتي في ولي فيدي وقال في دول لالتني يا شيخ سلانا تاتي جرتا أريدا خنا يزابر رقبدا وصوتكو أريدا خنا فافر راتي خمو كنا تاتي خنا جالنا تاتا وانجود الرجيست أيه الرجيسنان قاليتما شجري بدتي فلوري قتيت له فيبر أيه مكمي يوجاجون يا بليس خيّت مكان سلارو فينجي أتنامني أنا فقالي خيّ قوتي سنة رسول الله الرسول بودا سوانا فينتاتو يون هرامي سججس قالي خيّ قوتا أدي ساقراني سبرا فرطة ميدو هنكا وركين جرا نجيتي أتما سلامة يبدو جايباتي قافتو كوس أمريكا تي يهوديتي كامباني يهودا جوشي داني ورا ريدا أبو شوفا قرتي هذا خوتا جين هذا خوتا جيني تورنم جهم مالي تكو دون هادين كان هاديفتي كان هاديف تكو هادو ديتي مالي فادو دي دومني خانو هادي هادان جنة جين أني نادو جين مالي فنان رامي سنة رسولاتي أبدا يوتيل دلقو متيتين إيسا جين أتي دلقاتي يدلقي سندي ما جي وري عيداتي أكس تنافو دبين جبدودا ربنا واسطر أيه نما ريتا كابون جبنا بلايا شمران كين أيه أريدني سندي دراتي إن جالتنا بر ركز جي نما هدون دراتي بيجا كافن جرما ريتا في الراجر توقان جي بو جارتي نشينكتي نراتي من الجماعة شينكتي وصلنا راوقان جي رامر إيسي وما تيمت تناي متاني الراولين جتشو قبضة ديروتي سيء Gaafiin qaba gaafiin kiyya namni tokko hajjii niqaabaa yoo godhe niqaaba jechuun isa fuula uffatan san niqaabaan hajjii yoo godhan ittiin mulqatanii jedhanii niqaaba san natti simanii hangaruu hedduu na ulfaataa uummata lama san keessatti mulqachuun sanumaafin osuma natti manuu hijaabaaniin hajjii godhe hijaaba mulqatoon sun namoo waajibaayyuu amma sajjiinti niqaabaan godhuu saniif rakkoo qabdi hajjiga shari'aa waan sin jettee khilaaftee
shari'aan gizee gartee hajjii gootu niqaaba firraa banaadha niqaabachuun dhoorka kanaafuu waan shari'aan dhoorkite firraa banaa eega jaan banu firraa banaa eega jaan banu wanni harka godhataniis hin jiru akkas waqtii ayyee gaafiitti aantu ceena inshallah warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khairan gaafinti waa isaa butaatallaachuudha fakkeenyaaf nabii isan kun jechuudha kun silaa inni kun islaama nabii isan kunis akkasuma maayyoon illee islaama turan inni isaan islaama keessatti waamamani jarri kaafiraa kun maaliif jaalatu lammaffammoo isan kun fannifame jechuudha inni fannifame jedhanii muka kana isaan mormatti hatan masqala kanarratti inni fannifame erga isan kun jannata isa tubane duran jannanni cufaadha azaaba qofa tubanaa jira jedhan akkam gaafin tun baarakallahu fiikum addanni baaza nabi isa haati isaatii fi innilleen haati isaa afaan islaama turan inni hoo islaama keessa lakkaa'amu akkami ummanni kun isa janiinni fannifame janii muka diratanii deemani dubbiin kun akkamiin laalama janni dur cufa ture isaa acha baname janii dubbiin kun akkami nabiyyullaahi Iisaa fi Maryamis muslima itti amanuu qabna muslimummaa isaaniitti amanuu qabna muslima isaan haatinis muslima innillee muslima hawaariyoonni waan jaaniin washaad bi'annanaa muslimuuna janiin nabiyyullaahi Iisaadhaan ragaa bayatillee kun nuti gartee muslima amannee jirra nabiyyullaahi Iisaa alayhi ala nabiyina salaatu wasalaam muslima jannanni duraan banat cufa ture nabiyyullaahi Iisaa banee wanni kasiin jiru jannata rabbii subhaanahu wa ta'aala uume ibiddaas jannataas nabiyyullaahi Iisaa walittiidhaan qabu banamuu fi cufamuu nabiyyullaahi Iisaan hin fannifamne wamaa qataluuhu wamaa salabuu walaakin shubbiha lahum je rabbiin hin fannifnellee walaan ajjeefnellee nabiyyullaahi Iisaa nabiyyullaahi Iisaa rabbiin ol fuudhe yaa Iisaa innii raafi'uka innii mutawaffiika wa raafi'uka ilayya jeen si raffiseetiin ol si fuudha nabiyyullaahi Iisaa illeen baabila keessa maal jeen inee wada abbaateennaa wada abbaataachuu arrigaallo tifalligunyaallaachuu attaaganyuunyim jee ani gara abbaa kee gara rabbii kiyyaa tiifi gara rabbii keessaniitiin deema na barbaaddan na nagartan baabila keessa jira tana abu idar bira dhaqite dhukkee irraa kaasa abu idar bira dhaqine tan ayyee akkas nabii Iisaan hin ajjeefamnes hin fannifamnes warri isaa fannifame dilii teenyaa fannifame nuti dilii hin qabnu jee waan fedhe hojjetee muka fannifatee deemuu haazaa baaxilullah sallallahu Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gaafii takkaan qaba arabni ni nambiroo hojjedhu kun zakaat alfitrii ramadaana keessan irraa baasanii turan waan nu bira jirtuuf daruurii nus irraa baasan ajaanii narraa baasanii turan ta'e isaan narraa baasan tun naaf ni geessii jechuuf fedheetee gaafiin xiyyatanuma inshaa sirraa geessi gabaabdutti sirraa baafnaan sirraa geessi tirrakkatin ayyaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz jazakumullah khairan gaafin qaba gaafin tiyalle kana jettu ustaza ani gaafa biyya bahee biyya tana dhufu warri keenya wayita saniif birri naan oofan harka waan hin qabneef birri haga 2,000 biyya teennaa jechuudha dhala fudhatanii namarraa birri sanaan as dhufee jennaan baatii muraasa booda kafalee jira wayita sanitti birri tana fudhatuun haraama miti kennutu haraama malee jedhanii garuu ammas dhufneetiin wayita dhageennu kennuu fi fudhatulleen haraamaa jedha birri san fudhatuu kenna fi anallee tahee abbaa kiyyarrallee maaltu jira akkam godhuu qabna isiniin jedha jazaakumullah khairan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz jazakumullah khairan gaafin qaba gaafin tiyalle akkana jettu ustaza ani gaafa biyya bahee biyya tana dhufu warri keenya wayita saniif birri naan oofan harka waan hin qabneef birri haga 2,000 biyya teennaa jechuudha dhala fudhatanii namarraa birri sana son beekin nyaanne wanni kun akkamiin ilaalamaadha dhala nyaachuun haraami gaa irrumaa toobatan ribaan haraami walaalummatti yoo namni kun nyaate irraa toobachu toobaa gama rabbii deebi'u akkas ayyee abdurrahmaan ijoollee hojii taphachuuf jira abshiraa nuti hin dhorkinu ayyee arku feetaniin se gaafii itti aantu ceena inshallah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ تغينا غافين كيا كان جت أكما غويا جمعة لمني يوخان غويا خميسة قلقلها دعاء يوخدت الدعاء إنما الرابلك إبلام تسان akkasuma namni guyyaa kamisa galgalaa yookaan du'ee jimaataa awwaalame yookaan immoo namni guyyaa jimaataa du'ee awwaalame jeenata galaa malee kan gaafiidhaaf fi jecha dhaga'e mee gaafiin tun akka meddannaa baasa jazaakumullahu khairan. namni gartee guyyaa jimmataa du'ee amma halkan jimmataa du'ee azaaba qabrii irraa illee nagaya bahaadha. azaaba qabrii irraa nagaya baate jechuun wannichi boodaa laaftu jechuudha. akkas hadiisa yaatti wani dhufe. Hayyee balayyaan gaafii itti aantu ceenaa sa'aan teenyallee tarkaanfattee jirti inshaallah gaafii takka gabaabduu laallee keessummeessinee as booda ol gadhiifnaan. Isinillee yeroo dheertuu nu jala turtanii akkuma nu jala turtanii rabbi jazaa isin haa kafallu waa hedduullee adda baafattan jennee abdii qabnaa nulleen kaasteenye lallabnuuf isinumaaf waa adda baasuufi hunda keenyaa hugaa warra waan dhagee fi waan beekuttiis hojjetee milkaa'u rabbi nu haa taasisu inshaallah mee hara gaafii takkitti tanaa ceeneetti yoo rabbii keenyaan fedhe yeroo biraa walitti deebina ol gadhiifna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz keenya gaafiin qaba gaafiin koo waa'ee islaamummaa fi kiristaanummaa kana gidduutti iski waa'ee islaamummaa kiristaanummaa kana adda baasanuuf himama jechuun amma beekni keessatti akkuma beekamu islaamni fi kiristaanni foon bichaatiin adda ba'a. Isuma irratti immoo yeroo namni du'u kiristaanni mana musliimaa deemee musliimni mana kiristaanaa deemee hazanii boo'uun jira. Isuma irratti immoo shari'aan islaamaa maal jedha? Gaafa namni du'e birrii laachuu minaaminiin kun jira akkuma aadaa biyya keenyatti beekamutti. Inna kanuma gaaffiin koo iski adda baasaatiin nuu ibsa inshaallah. Abdurrahman dhufee olaanatu isin dhufee nurra salaamatu jettanii meeqabboo salaamu alaikum jeen eegarufte. Salaamu alaikum jeen jira kana. Salaamu alaikum jeen. Salaamu alaikum jeen gaa salaalu jiranii. Jettuuni. Abdurrahman nama dila kanan beeku didee jira. Salaamu alaikum jeen. Salaamu alaikum jeen. Du'aayi godhaaf akka rabbiin ilma abbaa caalu godhu. Hayyee gaafii. Waan jettu bilajiin tayyatuun kiristaana gartee taaziyaas dhaqanii boo'anii muslimni qabriillee ni dhaqaniidha. Awwalan dura qabrii kiristaanaa abbaa kee yoo gartee ta'ellee ati namni awwaaloo dhabame deemtee awwaalta. Saneenatti qabrii isaallee gartee adeera isaan dhayne rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi aliim nabi xaalibiin deemii awwaali jeen. Deemiti awwaali jeen. Kanaafuu qabrii gartee kiristaanaan dhaqanii kaafira du'eef hin boo'anii boo'uun hin jirtu. Dhorka mamnu'a. Laa yajuus. Kanaafuu garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Bakka obboleeyyan keenya inshaallahu ta'ala sagantaa teenya irraa asitti xumurraa yoo rabbiin nuuf fedhe yeroo biraa walitti deebinee wal agarraa inshaallahu ta'ala sagantaa biraa irratti isinii feerra Abdurrahmaan isee gafeetan arrammoo isin sodaatee jira arree kan gana isin harke guyyaa biraa ni dubbata kofidansiidhaan inshaallah akkasii obboleeyyan keenya gaa tikarabbii keessanuu jiraadhaa hamtuun takka illee nurraa isin harkin khayriin isin hin darbin jennaa warra waan dhagee fi waan baratee qabatee itti hojjetee milkaa'uu hunda keenyaa rabbi haa taasisu jechaa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.